Здравствуйте! Сегодня мы хотим вам рассказать о том, кому необходимо сдать налоговую декларацию в Великобритании. Налоговую декларацию подают компании и частные предприниматели, то есть те, кто имеет UTR number. Давайте для начала объясним, что такое UTR. The Unique Taxpayer Reference – это уникальный идентификационный номер налогоплательщика, выданный физическим лицам, которые занимаются частным бизнесом, то есть являются индивидуальными предпринимателями. Он состоит из 10 цифр, например, 1, 2, 5, 7, 8 и так далее, и указан в письмах, полученных от HMRC. UTR по своему значению является аналогом ИНН в России или в Кыргызстане. В Великобритании налоговый год заканчивается каждый год 5 апреля. Налоговый год за 2022, за 2023 заканчивается 5 апреля 2023 года. Те граждане, которые открыли и имеют UTR number, пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо заполнить и подать налоговую декларацию в налоговую инспекцию. Налоговая декларация здесь называется Self-Assessment Form. Срок подачи налоговой декларации начинается с 6 апреля 2023 года и заканчивается 31 октября 2023 года, если вы заполняете эту форму и отправляете почтой, или 31 января 2024 года, если вы заполняете эту форму онлайн через Gateway ID. В случае неподачи налоговой декларации или опоздания вам придется оплатить штраф в размере 100 фунтов плюс 10 фунтов за каждый пропущенный день. Поэтому, дорогие соотечественники, имейте в виду, если вы открыли UTR, обязательно заполните налоговую декларацию и отправьте в налоговую инспекцию не позднее 31 октября этого года. Даже если вы покинули страну, вам обязательно нужно заполнить налоговую декларацию и закрыть ваш UTR, чтобы в дальнейшем не было у вас проблем. Форму налоговой декларации можно найти на сайте gov.uk. Если вы не можете заполнить эту форму, то можете обратиться в нашу компанию Kyrgyzdoor UK, и мы вам поможем. Спасибо. Арбаңыздар мекендештер, бүгүн биз сиздерге Улуу Британиядагы салык декларациясы жөнүндө маалымат бермекчибиз. Салык декларациясын кимдер тапшырыш керек? UTR деген эмне үчүн жылдык декларацияны өз убагында тапшыруу зарыл? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү берүүбүздөн биле аласыздар. Декларацияны ишканалар, ошондой эле жеке ишкерлер тапшырат. Башкача айтканда, UTR номери барлар. Негизи эле UTR деген эмне? Ал жеке ишкердик менен алектенген ишкерлерге берилген салык тейлөөчүнүн уникалдуу идентификациялык номери. Ал 10 цифрадан турат жана салык инспекциясынан келген каттарда көрсөтүлгөн. UTR Unique Tax Reference Number мааниси боюнча Россиядагы же Кыргызстандагы ИННдин аналогы болуп саналат. Улуу Британияда салык жылы жыл сайын 5 апрелде аяктайт. Башкача айтканда, 2022-2023 салык жылы 5 апрель 2023 жылы аяктайт. UTR ачкан же ээ болгон жарандар салык кызматына салык декларациясын толтуруп тапшырысын унутпашы керек. Эгер сиз декларация форманы толтуруп почта аркылуу жөнөтсөңүз, анда тапшыруунун акыркы мөөнөтү 31 октябрь 2023 жылга чейин убактыңыз бар. А эгерде онлайн толтурсаңыз, 31 январь 2024 жылы Gateway ID аркылуу ишке ашырыласыз. Эскертүү: эгер сиз салык декларацияңызды өз убагында тапшырбасаңыз же кечигип калсаңыз, ар бир өткөрүп жиберген салык жылы үчүн 100 фунт жана ар бир күнгө 10 фунт кошумча айып төлөшүңүз керек болот. Андыктан, урматтуу мекендештер, эсиңиздерде болсун, бул салык жылы 5 апрель 2023 жылы бүтөт. Салык декларацияңыздарды толтуруп, салык инспекциясына 31 октябрь 2023 жылдан кечиктирбестен тапшырыңыздар. Өлкөдөн чыгып кеткен болсоңуз да, келечекте салык инспекциясынан эч кандай көйгөй болбош үчүн сөзсүз түрдө тапшырып, UTR-ды жабуу керек.
Бул форманы мамлекеттин .gov.gk сайтынан ала аласыз. Эгер бул форманы толтура албасаңыз, бул жаатында биздин Кыргыздор UK компаниясынын кызматына кайрылыңыз. Биз толук маалымат берип, иш кагаздарыңыздарга көмөктөшө алабыз. Урматыбыз менен Кыргыздор компаниясы.